Nimejihisi ndani ya moyo wangu mu mutima wanje niyumvisemwo kuweza kuhakikisha mafundisho haya tunayojifunza kubwo kugerageza canke kwemeza zino nyigisho twize, kwa kuwakumbusha tu sababu ya Yesu kutoka mbinguni kuja duniani, kubwo kubibutsa gusa intumbero canke impamvu yatumye Yesu Kristo aza mwijuru, sababu ya Yesu kutoka mbinguni kuja duniani, icatumye Yesu ava mwijuru akaza kwisi. Kama tunafanya mikutano, namba dukora ibiterane, kama tunahubiri, namba tuvuga ubutumwa, tunatabiri, twiyemera, tunaimba, turirimba, ni sababu moja tu, ni kubwo impamvu imwe gusa, kuwajulisha watu kubwa kumenyesha abantu kilichomtoa Yesu mbinguni, icakuye Yesu mwijuru na kuja hapa duniani, no kugira ngo aze hano kwisi. Wengi wenu wanajua gisi tulijifunza, abenshi muri mwebwe barazi ivyo twize, ya kwamba kuna sababu tatu kuko hari impamvu zitatu iliyomtoa Yesu mbinguni, zatumye vakura Yesu mwijuru anakuja hapa duniani. aza hano mwisi. Hakuja tu ya kufanya miujiza, Yesu ntiyaje kubwo gukora ibitangaza, afufue wafu, kubwo kuzura abapfuye, afanye iki ama kile, akora iki canke kiriya, lakini alikuja kwa ajili ya mambo haya matatu, ariko Yesu yaje kubwo ibintu bitatu, na inabidi tuyafaidike hayo mambo matatu, kandi biba ngombwa ko ivyo bintu bitatu tuvyunguka muri iliyomtuma mwana wa Mungu aliye hai kutoka mbinguni, icatumye umwana w'Imana nzima ava mwijuru na aje hapa duniani, no kugira ngo aze hano mwisi. Haya maneno matatu kayashikilia, ivyo bintu bitatu ni wabifata nka nkama, na maisha yako itabadilika. ubuzima bwawe buzohinduka. Cha kwanza, ica mbere kilichomtuma Yesu atoke mbinguni catumye Yesu ava mwijuru na akakuja hapa duniani, akaza hano mwisi, ni ili atutenge na mauti, ni kugira ngo adutandukanye n'urupfu, atutenge na mauti. adutandukanye n'urupfu. Aliona sote tumefanya dhambi, yarabiravye arabona ko twese twakoze na ivyaha, tumepungukiwa na utukufu wa Mungu, ntitwashikirwa n'ubwiza bw'Imana, na mshahara wa dhambi ni mauti. kandi ingero y'icaha n'urupfu. Akasema inabidi nimwokoe mwanadamu, aravuga ngo ni ngombwa ko ncungura umwana w'umuntu. akaiacha mbingu, asiga ijuru, akakuja duniani aza mwisi, ili atutenge na mauti, kugira ngo adutandukanye n'urupfu, atupe uzima wa milele. kugira ngo aduhe ubuzima busagutse. Hiyo ni jambo la kwanza, ico ni ikintu ca mbere lilimtoa Yesu mbinguni cakuye Yesu mwijuru likamleta duniani, gituma aza mwisi, sababu sote tulifanya dhambi, kuko twese twakoze ivyaha, na mshahara wa dhambi ni mauti, kandi ingero y'icaha n'urupfu. lakini karama ya Mungu, ariko ingabire y'Imana, karama ya Mungu, ingabire y'Imana, karama ya Mungu, ingabire y'Imana, karama ya Mungu ingabire y'Imana ni uzima wa milele ubuzima budashira ndani yake Yesu Kristo. ubonerwa muri Kristo Yesu. Uzima wa milele ubuzima budashira ndani yake Yesu ubonerwa Kristo. muri Kristo Yesu. Hakuna hata kanisa moja nta shengero na rimwe ina uzima wa milele. rifite ubuzima budashira. Hakuna hata revera moja nta murevera n'umwe ana uzima wa milele. afite ubuzima budashira. Hakuna hata bishop nta moja bishop ana n'umwe uzima wa milele. afite ubuzima budashira. Hakuna hata mtume nta mmoja ntumwa n'imwe ana uzima wa milele. ifite ubuzima budashira. Unaohitaji uzima wa milele, iyo ukeneye ubuzima budashira, hiyo ni karama ya Mungu. iyo Uzima ni wa milele, ingabire y'Imana, hiyo ni karama ya Mungu. iyo ni ingabire y'Imana. Bwana tusaidie sana. Imana idufashe. Mungu ana karama moja tu, Imana ifite ingabire imwe, uzima wa milele. ubuzima budashira. Unaonekana wapi? ubonegwa he? Ndani yake Yesu muri Kristo. Kristo Yesu. Hapana ndani ya kanisa ya apostoliki, ntabwo ari ndani mu ishengero rya apostoliki, hapana ndani ya kanisa ya Emmanuel, ntabwo ari muri Emmanuel, hapana ndani ya kanisa ya Vivante, ntabwo ari muri Vivant, hapana ndani ya kanisa ya Yase. ntabwo ari ngaho muri Yase. Uzima wa milele ubuzima budashira unaonekana tu ubonekerwa ndani yake Yesu muri Kristo. Yesu Kristo bwiwe.
Kwa hiyo ukiweza kumwamini huyu Yesu, kubw'ibyo niwabasha kwizera uyu Yesu, zaidi ya kuamini kanisa, ikirengeje kubaha ishengero, ukiweza kumwamini huyu Yesu, niwizera uyu Yesu, zaidi ya kuamini mchungaji wako, ukiweza kumwamini huyu Yesu, zaidi ya kuamini mitume, bisumba kubaha intumwa, utaupata uzima wa milele. Uzoronka ubwo buzima budashira. Utaupata uzima wa milele. Uzoronka ubwo buzima budashira. Msomaji atatusomea, umusomyi adusomera katika Yohana sura yake ya 3, mu gitabo cha Yohana 3 mstari wa 15 ku murongo waho wa 15 hadi 16 gushika 15. Lakini elewa ya kwamba ariko utahure neza, Mungu ana karama moja tu. Imana ifite ingabire imwe gusa, karama moja tu, ingabire imwe gusa, na karama yake kandi iyo ngabire haionekani ndani ya mwanadamu. Ntibonekerwa mu mwana w'umuntu. Karama ya Mungu ingabire y'Imana haionekani ndani ya mitume. Ibonekanira mu gatumba. Karama ya Mungu ingabire y'Imana haionekani ndani ya mitume. Ntibonekerwa mu ntumwa zayo. Karama ya Mungu ariko ingabire y'Imana haionekani ndani ya mabishop. Ntabwo ibonekera mu babishop. Haionekani ndani ya makanisa. Ntabwo ibonekera mu mashengero. Inaonekana ndani yake Yesu Kristo. Ibonekerwa muri Kristo Yesu bwiwe. Sababu sote tulifanya dhambi. Kuko twese twakoze. Mshahara wa dhambi ni mauti. Ingero y'icyaha n'urupfu. Lakini karama ya Mungu, ariko ingabire y'Imana. Samson ana karama ya uimbaji. Samson afite ingabire y'uburirimbi. Ana karama ya uhubiri. Afite ingabire yo gusobanura. Mungu haimbaki. Imana ntiririmba. Hata kama tunasemaga hii ni nyimbo ya Mungu, nubwo tuvuga ngo iyi ni indirimbo y'Imana, Mungu haimbaki. Imana nta ndirimbo igira. Hiyo ni karama yako na yangu. Iyo ni ingabire yawe na kwangu. Mungu ana karama moja tu. Imana ifite ingabire imwe gusa. Mungu ana karama moja tu. Imana ifite ingabire ni uzima wa milele. Ni ubuzima budashira. Unayoonekana ndani ubonekerwa yake Yesu Kristo. Yesu Kristo. Bwana sifiwe sana. Imana idufashe. Kwa hiyo msomaji atasomea kubw'ibyo umusomyi adusomere namna tuliupata huyo uzima. Tubone ingene twaronse ubwo buzima. Soma tusikie Biblia inasema nini. Soma twumve uko birivuga. Yohana 3 15 hadi 16 gushika 16. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ikigabane cya 3 umurongo wa 15 n'uwa 16 ngo umwizera wese ahabwe ubugingo budashira, kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazopfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Amen. Bwana tusaidie sana. Imani idufashe cyane. Tazama gisi Mungu aliupenda ulimwengu. Kubw'urukundo Imana yakunze isi. Upendo wa Mungu, urukundo rw'Imana ni kwa ajili ya dunia yote. Ni kubwa buri muntu wese. Kwa ajili ya dunia yote. Ni kubw'isi yose. Uyu upendo wa Mungu. Kugira ngo urukundo rw'Imana. Uyu upendo wa Mungu. Uru rukundo rw'Imana. Ni kwa ajili ya dunia yote. Ni kubw'isi yose. Lakini wokovu, ariko agakiza, wokovu agakiza ama uzima cyangwa ubuzima wa milele budashira si kwa ajili ya dunia yote. Ntabwo ari kubw'isi yose. Narudilia nasema subiyemo ndavuga upendo wa Mungu, urukundo rw'Imana ni kwa ajili ya dunia yote. ni kubw'isi yose. Mungu alipenda dunia yote. Imana yakunze isi yose. Alipopenda dunia yote, maze gukunda isi yose, akamtoa mwanake wa pekee. itanga umwana wayo w'ikinege. Akamtoa mbinguni, imukura mu ijuru, akamleta duniani. imuzana mu isi kwa ajili ya upendo wa Mungu. kubw'urukundo rw'Imana Alipenda watu wote. yakunze abantu bose. Lakini wokovu, ariko agakiza, uzima wa milele, ubuzima budashira si kwa ajili ya watu wote. ntabwo ari kubw'abantu bose. Biblia inasema, Biblia ivuga ngo tazama raba jinsi Mungu alipenda dunia yote, ingene Imana yakunze isi yose, akamtoa itanga mwanake wa pekee. umwana wayo w'ikinege. Si kwa ajili dunia yote yokoke, si kubw'isi yose ikizwe, si kwa ajili Burundi yote yokoke, si kugira ngo Burundi bwose bukizwe, si kwa ajili Kenya yote si yokoke, kugira ngo Kenya yose ikizwe, si kwa ajili Israeli yote si yokoke, kugira ngo Israeli yose ikizwe, lakini kwa ajili ya yule atakayeamini. ariko kuri urya gusa Yule atakayeamini, kuri urya azizeye, yule atakayeamini urya azizeye ya kwamba Yesu yuko Yesu ndiye Kristo, ari Kristo mwana wa Mungu aliye hai, umwana w'Imana na nzima, yatapata karama azoronka ingabire inayokuwa ndani yake Kristo. kandi iyo ngabire ya Yesu, Karama ya Mungu ingabire y'Imana inayokuwa ndani yake Kristo, ingabire ya ya Yesu uzima wa milele, n'ubuzima budashira, ya uzima wa milele. y'ubuzima budashira. Hicho ni
Kitu cha kwanza, icyo ni ikintu cya mbere kilimtoa Yesu mbinguni, cyakuye Yesu mu ijuru, akaja duniani, aza mu isi, ili karama ya Mungu iko ndani yake, kugira ngo ingabire iri muri we aitupee bure, ayiduhere ubuntu tunapomwamini. nitwamwizera. Bwana asifiwe sana. Imana ishimwe cyane. Na kitu cha pili, icya kabiri, kitu cha pili ikindi cya kabiri kilimtoa Yesu mbinguni, cyatumye Yesu ava na anakuja hapa duniani, aza hano mu isi, ni kututenganisha na kila aina ya magonjwa, ni kugira ngo idutandukanye na buri bwoko bwose bw'indwara, kututenganisha na kila aina ya magonjwa. kugira ngo idutandukanye na buri bwoko bwose bw'indwara. Katika agano la kale, n'isezerano rya kera, katika agano la kale, n'isezerano rya kera, mtumishi wa Mungu, umukozi w'Imana, nabii wa Mungu umuvugishwa w'Imana Isaya, Yesaya, nabii wa Mungu Isaya, umuvugishwa n'Imana Yesaya, katika vitabu vyake mu bitabo vyiwe vya 53 mu bitabo vyawe vya 53 na mstari wake wa 5, umurongo waho wa 5, akapata ufunuo, aronka ihishurirwa, akapata ufunuo, aronka ihishurirwa, akamuona mwana wa Mungu abona umwana w'Imana akiteseka, aruhijwe, akipigwa, akubitwa, akimwangika damu, aseswa amaraso, sababu moja tu, kubw'intumbero imwe, ili kila aina ya magonjwa unayo kugira ngo ingwara z'ubwoko bwose ufite ipate kutoweka ikugweho kupitia damu ya Yesu biciye mu Kristo, maraso ya Yesu, kupitia vidonda vya Yesu biciye mu Kristo. biguma vya Yesu. Na yeye alipoona hayo, Amaze kubona ivyo, aliona kama ni kitu kiko kinafanyika sasa, yabonye ko ari ikintu kiriko gikorwa buno, hakuona kama kitafanyika kesho, yabona ko ari kizokorwa, aliona kiko kinafanyika sasa. yabona ko ari kiriko kirakorwa. Msomaji atusomee Umusomyi adusomee Isaya 53 Yesaya 53 na mstari wake wa 5. ku murongo waho wa 5. Biblia inasema nini? Biblia ivuga iki? Igitabo cy'abavugishwa n'Imana Yesaya kigabane ca 53 umurongo wa 5, turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Yamara yacumbitiwe ibicumuro vyacu, yajanjaguriwe ibigabitanyo vyacu, igihano kituronkesha amahoro cabaye kuriwe, kandi imishago yiwe niyo imishago yiwe, kandi imishago yiwe niyo idukiza, majeraha yake imetuponya, imishishago yiwe niyo yadukijije. Bwana asifiwe sana. Imana ishimwe. Imetuponya, yadadukijije. Haleluya. Amen. Huyu ametabiri, uyo yavugishije, akiona giseko napona sahi, abona ingene ari karakira buno nyene, anapona sahi, ari karakira uyu mwanya. Hakuweza kusema, ntabwo yashoboye kuvuga majeraha yake imishishago itatuponya siku yavuze moja. ngo izodukiza umunsi umwe. Nikikuuliza, ndakubajije, uponyaji, agakiza cyangwa ubukiriro, la guérison, uponyaji, ugukira, ni ahadi ya Mungu ama sio ahadi ya Mungu? ni isezerano ry'Imana cyangwa si isezerano ry'Imana? Ahadi ya Mungu ama sio ahadi ya Mungu? Ni isezerano ry'Imana cyangwa si isezerano? Ninajua wengi wenu, ndazi benshi muri mwe, wa bishop, aba bishop, ba reverend, aba reverend, ba apotre, aba apotre, ba pasteur, aba pastor, weko tayari kusema benshi biteguye kuvuga ngo uponyaji ugukira ni ahadi. ni isezerano. Lakini Biblia yangu ariko Biblia yangu haijasema kama uponyaji ni ahadi. iravuga kugukira ari isezerano. Isaya anasema, Yesaya aravuga nimepona nakize kwa majeraha yake, kubw'imishishago ye nimepona. nakize. Petro naye anasema, Petero nawe aravuga, Petro naye anasema, Petero nawe avuga ngo katika Petro wa kwanza muri Petero wa mbere sura yake ya pili igice 2 na mstari wa 24, umurongo waho wa 24, tusikie na yeye anasema nini. twumve nawe avuga iki Petero. Tusitembee ntitugende tukijua tuzi uponyaji ni ahadi. ko gukira ari isezerano. Tutakufa na magonjwa yetu uzopfana ingwara zawe bila kupona, udakize, sababu ahadi kubera ko isezerano unangojaka ifike, urindira kugira ngo rishike, unangojaka ifike. urindira ko isezerano rishike. Fikiria jambo hili, umviriza rino jambo, uko na ngoja urindiriye tiketi
tiketi ya ndege yako, itike y'indege, na tayari wameituma kwenye simu yako, kandi muri telefone yawe yaramaze kurungikwa. Wamekwambia utasafiri, barakubwiye kuzofata urugendo mwezi unayokuja, ukwezi kuza, na tiketi yako tayari iko kwenye simu, kandi itike ryawe ry'indege muri telefone. Wewe unangoja mtu atakuletea nayo. Wewe ugusurindiriye ko iyo tike yawe iza. Mwezi wa 10 unafika, ukwezi kw'icumi kukagera, Mungu nina ahadi ya tiketi. Mana mfite ndakeneye itike. Mwezi wa 10 unapita, ukwezi kwa 10 kukarenga, unaingia mwezi wa 11, ku 11, nina ahadi ya tiketi ya ndege. Mana mfite isezerano ry'itike. Kumbi imekufikia zamani, kumbi itike ryarashitse, na iko kwenye simu yako, muri telefone yawe riri. Kinachokusumbua ni nini? Ikikugoye ni Ni ujinga. Ubujuju. Taifa langu limepotea kwa kutokuwa na maarifa. Ungelikuwa na maarifa, ungelijua ya kwamba tiketi ya ndege kwako haiko tena ahadi, sababu tayari imefika kwenye simu yako. Na ndio wengi wamepotea hivyo, wakingoja uponyaji ya kwamba ni ahadi kwao. Inasema nini mstari wa 24? Chete cha mbere cha Petero ikigabane cha kabiri ku murongo wa 24 turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ubwiwe yikoreye ibyaha byacu, zambi zako akaziweka juu yake mu mubiri wiwe. Abambwe ku giti kugira ngo dupfuye ku byaha tubeho kukugororoka. Ingoma ziwe nizo zabakishije, majeraha yake, imishisha gucanka inguma, imetuponya ama ilituponya? Yadukijije canke yaradukijije? Bwana tusaidie sana. Imani dufashe. Sasa wewe ukingana ngoya majeraha yake, wewe na urindi imishishagu yiwe, itakuponya, izogukiza. Tatizo sio Mungu, ikibazo ntabwo ari Imana. Tatizo sio neno, ikibazo si jambo. Tatizo ni wewe. Ikibazo ni wewe. Uko na ngoya ahadi yenye haiko ahadi. Urindiriye isezerano tari isezerano. Ni wewe tu kuamini, wewe gusizere na kutembelea ndani, no kubigenderamo. Na Biblia inatuambia, na Biblia itubwira, Mungu anatembea nyuma ya neno lake, Imana igendera nyuma y'ijambo ryayo kugira ngo irishitse. Kwa hiyo ujue ya kwamba kubwivyo menya neza, uponyaji kwako, ugukira kwawe, sio jambo lenye Mungu atatenda. Ntabwo ari ikintu Imana izokora. Sio jambo lenye Mungu atatendaka. Ntabwo ari ikintu Imana irindiriye kuzogukorera. Lakini uponyaji kwako, ariko gukira kwawe, miaka 2000 imepita, imyaka 2000 irenga, imetendeka msalabani, yakorekeye ku musaraba, Yesu akimwanga damu yake, Yesu amaze gusesa amaraso, ili wewe usiwe tena mgonjwa, uishi uponyaji, sababu tayari alisema yaravuze ngo tetelestai, yavuze ngo birarangiye, tetelestai, bisobanura ngo vyose birarangiye, yote yamekwisha, byose birarangiye, yote yamekwisha, byose birarangiye. Ukiamini neno alilolisema msalabani, jambo yavugiye ku musaraba, aina yote ya magonjwa katika maisha yako, urigwara zose mu hayatakuwa tena na uwezo, hayatakuwa tena na uwezo, kugira ubushobozi. Kilichomtoa mbinguni, icyamukuye mu ijuru, ni ili akuambukize uzima wa milele, kugira ngo akwanduze, sababu ndani yake Kristo, kuko muri Kristo Yesu muna karama yake Mungu, hari ingabire y'Imana, muna karama yake Mungu, hari ingabire y'Imana, na ile karama ya Mungu kandi iyo ngabire y'Imana uzima wa milele, ubuzima budashira, sio kwa watu wote, kugira ngo si kubw'abantu, sio kwa watu wote, ntabwo ari kubw'abantu bose, lakini kwa yule anayeamini, ni kuri urya muntu yize, kwa yule anayeamini, ni kubw'urya muntu yize. Mimi na wewe tukiamini, jewe nawe nitwize, jambo la kwanza tunafaidika, ikintu cha mbere tuzokora uzima wa milele, ubuzima budashira. Mimi na wewe tukiamini, jewe nawe nitwize, jambo la pili tunafaidika, cha kabiri tukunguka, uponyaji wa mwili, ukira. Uzima wa milele, ubuzima budashira, unaponya roho, ukiza umutima. Majeraha ya Yesu, imishishagu ya Yesu, haiponyi roho, ntabwo ikiza umutima, inaponya mwili, ikiza umubiri. Bwana asifiwe sana. Imana ishimwe. Bwana asifiwe sana. Imana yacu ishimwe. Na ndio maana alivala taji ya miiba. Nico gituma yambitswe igitsibo c'amahwa. Ukiwa na magonjwa ya kichwa, ni waba ufite ingwara y'umutwe, majeraha ilimtoka kichwani, imishishagu yo mu mutwe, iponye magonjwa yako ya kichwa, izokiza ingwara zawe z'umutwe.
alipigwa mkuki kwenye ubavu wake. yatumitswe icumu mu rubavu. Aina yote ya magonjwa ya mbavu, ya tumbo, ya mgongo, indwara zose zo mu rubavu no mu nda, majeraha yake ikupe uponyaji kugira ngo iguhugukire. Alipigwa misumari kwenye miguu, yakubiswe imisumari ku maguru, majeraha yake kwenye miguu kugira ngo imishishaguye ku maguru iponye kila aina ya magonjwa ya miguu. ikiza buri bwoko bwose akapigwa misumari kwenye mikono, kubitwa imisumari ku maboko, majeraha yake ya mikono imishishaguye ku maboko iponye kila magonjwa ya mikono. ikiza ingwara zose. Yesu atakuja tena kusulubiwa Yesu nazosubira ili kubaza wewe upokee uponyaji. kugira ngo wakire ugukira. Yamekwisha, vyararangiye. Jambo la tatu, icya gatatu, mwambie mwenzako jambo la tatu. nyiganza mugenza mubwiye ngo icya gatatu. Bwana asifiwe sana. Imana ishimwe. La kwanza liko rahisi sana. icya mbere kiroroshe. La kwanza liko rahisi sana. icya mbere kiroroshe, Kuamini kwizera unapata uzima milele, ukacuronka gake. na la pili linafanana kuwa rahisi. n'icya kabiri kigomba gusa nk'icyoroshe. Unaamini ukizera na uponyaji unaingia. n'ugukira kukaza. Haleluya. Amen. La tatu, icya gatatu, la tatu icya gatatu ndio linasumbua Wakristo wengi. icyo nicyo kigoye abakristo b'uyu munsi. La séparation de la pauvreté. ugutandukana n'ubukene. Haleluya. Amen. Ametoka mbinguni yavuye mu ijuru atutanganishe na mauti. kugira ngo adutandukanye n'urupfu. Ametoka mbinguni yavuye mu ijuru atutanganishe na magonjwa. adutandukanye n'indwara. Ametoka mbinguni yavuye mu ijuru atutenganishe na umaskini. idutandukanye n'ubukene. Bwana tusaidie. Imana idufashe. Msomaji atusomee umusomyi adusomere waraka wa tatu wa Yohana. Chete cha gatatu cha Yohana. Waraka wa tatu wa Yohana, Chete cha gatatu cha Yohana, sura yake ya kwanza igice cyaho cya mbere na mstari wake wa pili. umurongo waho wa kabiri. Haleluya. Amen. Soma tusikie. Soma twumve. Pengelikuwa maji ningeyakunywa, lakini hayapo. Iyaba hari amazi ya kinju nari kuyanwa, ariko ntayahari. Soma inasema nini? Soma twumve ingene havuga. Icete cya gatatu cya Yohana ikigabane cya mbere ku murongo wa kabiri. Kubw'ukuri kuguma muri twebwe, kukazogumana natwe ibihe bidashira. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Rudilia usikie nasema nini? Subiramwo. Kubw'ukuri kuguma muri twebwe, ukweli ukidumu ndani yetu, kukazogumana natwe ibihe bidashira. Ikaendelea kuwa nasi wakati wote, ama milele na milele. Na huyo ukweli ni ukweli gani? Mbega uko kuri n'ukuri kuyuhe? Yohana 8. Yohana 8:32. 32. Ubutumwa bwiza bwa Yohana kigabane 8 ku murongo wa 32 turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Kandi muzomenya ukuri, mtajua kweli, kandi ukuri kuzobaha ukwidegembya. Amen. Huyo ukweli utawatenganisha na mauti. Kandi uko kuri kuzogutandukanya n'urupfu. Huyo ukweli utatutenganisha na magonjwa. Uko kuri kuzodutandukanya n'ingwa. Huyo ukweli utatutenganisha na umaskini. Uko kuri kuzodutandukanya n'ubukene. Bwana tusaidie sana. Imana idufashe. Asema mtaijua kweli, birivuga ngo muzomenya ukuri, na hiyo kweli kandi uko kuri itawaweka uhuru. kuzobaha kwidegembya. Jamani, tutafute kujua kweli, bantu b'Imana turondere kumenya ili ukuri, tutengane na mauti, kugira ngo dutandukane tupate uzima wa milele. turonke ubuzima budashira. Tutafute kujua kweli, turondere kumenya ukuri, tutengane na magonjwa, tutandukane n'ingwara, tupate uzima wa turonke milele. ubuzima budashira. Tutafute kujua kweli, turondere kumenya ukuri, tutengane na umaskini, tutandukane n'ubukene, na tuwe matajiri. kandi tuwe abatunzi. Wakorintho wa pili Abikorintho ba kabiri sura yake ya 8 igice 8 na mstari wake wa 9 umurongo waho w'icenda inasema nini? havuga iki? Hiyo kweli uko kuri iliamua, hiyo kweli iliamua
uko kuri kwahisemwo kuchukua umaskini wetu, ufata ubukene bwacu ili usitwe tena maskini, kugira ngo sinitwe kandi umukene, lakini uitwe tajiri. ariko ukitwa umutunzi. Ni mapenzi ya Mungu urukundo rw'Imana umaskini kutoweka maishani kugira ngo mwetu ubukene buve mu buzima na bwacu, sisi kuwa matajiri. kugira ngo twitwe abatunzi. Biblia inasema nini? Biblia ivuga iki? Wakorintho wa pili Abikorintho ba kabiri sura yake ya 8 igice cyaho na cy'umunani mstari wake wa 9. umurongo waho w'icenda. Icete cya kabiri Paulo yandikiye Abikorinto ikigabane c'8 ku murongo w'icenda, turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kuko muzi ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo. Ni neema tu. Mwambie mwenzako ni neema tu. Bwira mugenzi wangu ni ubuntu gusa. Ni neema tu. Ni ubuntu gusa. Neema ya huyu Bwana wetu Yesu Kristo. Ubuntu bw'uyu mugabo yitwa Yesu Kristo. Aliamua nini katika hiyo neema? Yahise mwiki muri ubwo buntu. Yuko naho yari umutunzi, alikuwa tajiri, yahindutse umworo ku bwanyu, akajifanya maskini si kwa ajili yenu, kugira ngo ubworo. twende pole pole. Alijifanya maskini, yigize umukene, si kwa ajili yenu, si ku bwanyu, ni kwa ajili yangu, ni ku bwanjye jewe Fred, ni kwa ajili yangu, ni ku bwanjye, sababu mimi ninaamini kuko jewe ndize neno la huyu mtu anaitwa kweli. Ijambo ry'uyu muntu yitwa kuri. Asema mkijua kweli, nawe yavuze ngo nimwamenye ukuri, na hiyo kweli itawafungua, kandi uko kuri kuzoba kwitege, inawatenga na mauti, kugutandukanya n'urupfu, inawatenga na magonjwa, kagutandukanya n'indwara, inawatenga na umaskini. Kagutandukanya neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, ubuntu bw'uyu mugabo Yesu Kristo alivyokuwa tajiri, nibwamara kutugira abatunzi, akajifanya mwenyewe maskini. yigira ubwiwe umukene mutini. Kwa nini alijifanya maskini? kubera iki yigize umutini? Ni kubera iki? kugira ngo ubworo bwiwe bubatungishe atari bugutungishe. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Umaskini wake, ubworo bwiwe cyangwa ubukene bwiwe, utajirishe Marcel, nibwo buzotungisha Fred. Yesu hakukuwa maskini kiroho. Yesu ntabwo yari umworo mutindi mu mwuka, ili atutajirishe kiroho, kugira ngo adutungishe mu mwuka. Yesu hakukuwa maskini kiroho. Yesu ntabwo yari umukene mu buryo bw'impemu. Kiroho, impemu, waandishi wa Biblia, abanditsi ba Biblia walishindwa kuandika, bananiwe kwandika aina ya upako Yesu alikuwa nao, ubushobozi cyangwa se urugezo rw'isigwa Yesu yari afite. sababu Biblia inatuambia uko Biblia itubwira, il avait l'onction sans mesure, yari afite isigwa ritagira urugero. alikuwa na upako wenyewe walishindwa kupima. Yari afite isigwa ritoronka ingene baripima. Wengeleta Tanganyika imejaa na inabaki, bari kuzana Tanganyika ikuza, wengeleta maosea yote ilijaa na inabaki. bari kuzana maosea. Kwa hali ya kiroho Yesu hakuwa maskini. Impemu Yesu ntiyari umukene, hakujifanya maskini kiroho, ntabwo yigize umukene mu buryo bw'impemu, lakini alijifanya maskini kimwili, ariko yigize umworo mu buryo bw'umubiri. Akawaambia watu, abwira abantu, ndege wana chicha zao, ndege wana chicha zao, inyoni zifise ivyari vyabo, kunguru zina mahali za kwenda kulala, lakini mimi, ariko mimi sina hata mahali pa kulaza kichwa changu, nimelalia ngumi, ndarira ingumi, najifunika kofi. nkifuka ikofi. Alikuwa maskini, yari umukene, hata pesa ya kuvuka Uvira juu alipe pale ku frontiere alikuwa hana, n'amafaranga yo kuriha kuri frontiere agera mu Buvira ntayo yari afite. Bwana tusaidie sana. Imani idufashe. Akitaka kuvuka mpaka, Yesu agombye kuja bukurubi, alikuwa na profite na métier ya Petro, yaca yifatikanya n'umwuga wa Petero. ambia wewe unayua kuroa bwa, yacabwiye ngo urazi kuroba, wende katafute samaki, genda yorondera ifi, tuangalie kama tunaweza tukalipa tuvuke. abingene tworia Peke yake hakuwa na kitu. Haleluya. Amen. Kwa hiyo chapa kazi, kubw'ivyo kora kazi, ili lile neno litimilike ndani ya maisha yako. kugira ngo rya jambo rishike ku buzima bwawe. Nimejifanya maskini, nigize umukene, ili wewe utajirike. kugira ngo utu. Mwandishi wa neno hili, umwanditsi w'ijambo, alikuwa mtume, yari umtumwa, alikuwa mtume, yari ntumwa, na alisema ya kwamba yavuze ngo nitachapa injili, nzokora ubutumwa, na nitachapa kazi yangu ya mikono. kandi nzokora ibikorwa vyanje vy'amaboko.
ili mtu asinizarau, kugira ngo simboneke kwa gasemba. Ukitaka watu wazarau mafuta yako, ushaka ko abantu bakengera amafuta yawe, tegemea msaada wa Kristo. Wewe wiringire gusa imfashanyo gusa. Nilianza kanisa hili natanguje irishengero mu 2004, muri 2004 mpaka leo hii gushika uyu munsi hakuna siku nishakachangisha pesa ya kusafiri. Nta munsi numwe ndasaba amafaranga yo gufata urugendo. Hakuna siku nishachangisha pesa nipate maragi. Nta munsi ndasaba amafaranga mu ishengero ngo ndonke ibiharage vya Kirundo. Hakuna hata mmoja kati yenu nta numwe muri mwebwe ashaka niuzia koti, aramugurira ikoti. Ni miaka ngapi depuis 2004 paka leo 2025? Ni miaka ingahe irangiye kuva 2004 gushika 2025? Amusikia hata haya amuyaniuziaka koti. Aho nta nisoni mwumva mutaranaja kuruzizi mugura ni koti ya bitanu. Bwana tusaidie sana. Imani dufashe cyane. Hamtasikiaka siku nta munsi muzumva tasema mchange nipate koti. Ni muterere rondo nkiko. Sababu kati yenu hakuna aliyeniita. Kubera ko muri mwebwe nta wampamagaye. Hakuna aliyeniita. Nta numwe yampamagaye. Ninamjua aliyeniita. Muzi wampamagaye. Naye ni mwaminifu. Nawe ni mwizigirwa. Nikiwa mwaminifu, nitauona uaminifu wake. Sobona ubwizigirwa bwiwe. Nitauona uaminifu wake. Sobona ubwizigirwa bwiwe. Ukimwona mchungaji, ni wabona umwungere. ukimwona mtumishi, ni wabona umukozi, anategemea kupokea kwa shirika, yiringiye kuronka biciye mu barongoye, huyo kazi imemshinda. Uyo akazi kamunaniye. Sababu huyo mshirika sio ndio mahali kuitwa kwa mchungaji. Kubera ko uyo mukristo wawe sio yaguhamagaye. Wewe ulimkutana tayari ni mchungaji. Wewe wamusanze gusa ari umwungere. Wewe unajua urasi franga zinaingia sana kanisani. Uraza mahera yinjira mu ishengero. Na mimi nalala njala. Naje ngacanda burara. Nani alikwambia kwamba franga za kanisa ndio zitakukulisha wewe? Ninde yakubwiye ko amahera y'ishengero ari yazokugurira Kirundo? Sio kanisa likuita sema kwa mchungaji wetu. Ntabwo ari ishengero ryaguhamagaye ngo umwungere wacu. Aliyekuita uwaguhamagaye anaweza yote. Arashoboye vyose. Aliyekuita uwaguhamagaye ni mwaminifu. Aliyekuita uwaguhamagaye anaweza badilisha historia ya maisha yako. Aliyekuita anaweza badilisha hata jina lako. Ashobora guhindura izina ryawe. Aliyekuita uwaguhamagaye anaweza haribisha mambo yote. Ashobora guhindura vyose. Aliyekuita uwaguhamagaye, bakia karibu ya aliyekuita. Mahafi uwaguhamagaye, bakia karibu aliyekuita. Mahafi uwaguhamagaye. Usitake uimbe, ntugombe kuririmba tu leo upate hata 5,000 kugira ngo uronke n'ibihumbi 5. Bwana usifiwe sana. Imani ishimwe. Usitake uhubiri, ntugombe kuvuga ubutumwa tu upate 10,000 kugira ngo uronke ibihumbi 10. Haleluya. Amen. Pesa zako ziko mikono ya wale unayowahudumia. Amaboko amafaranga yawe ntabwo ari mu biganza vy'abajya ukorera. Iko mikono ya Mungu. Ari mu biganza vy'Imana. Na Mungu akiruhusu, kandi Imana niyategeka. Hapana tajiri, hapana mchana anaweza kukushughulikia, mfakazi yo gukorera ukarya, na ukashiba, ugahaga, na ukavaa vizuri, ukambara neza, vinatoka kwa mchane, bivuye ku mfakazi. Ukisoma Biblia, usomye Biblia, kuna wajane harafakazi walishughulikia watumishi wa Mungu, bakoreye abakozi b'Imana. Bakia tu mwaminifu, guma gusura umwizigi, na utauona mkono wa Mungu. Uzobona ikiganza. Tunamalizia hapo tukiwakumbusha, tugomba kurangiriza hano tubiba, alitoka mbinguni, yavuye mu ijuru kwa ajili ya mambo matatu. kubw'ibintu bitatu. La kwanza, icambere, atutenge na mauti, adutandukanye n'urupfu, atupe uzima wa milele. iduhe ubuzima budashira. Na huyo uzima wa milele kandi ubwo buzima budashira haupatikani mu kanisa yoyote duniani. bubonekerwa mu ishengero ryose mu isi. Huyo uzima wa milele ubwo buzima budashira haupatikani kwa bishop yeyote duniani. ntabwo bubonekera mu bishop mu isi. Unapatikana bubonekerwa ndani yake muri we Yesu aitwaye Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Mwana w'Imana nzima. Sababu uzima wa milele kweko ubuzima budashira sio karama, ntabwo ari ingabire ya Yesu, ni karama ya Mungu, ni ingabire y'Imana ndani ya Yesu. ibonekerwa muri Kristo. Pokea hiyo karama na upate uzima wa milele budashira. Jambo la pili, icya kabiri, magonjwa unayo, ingwara ufite ina masikio, ifite amatwi.
magonjwa unayo ina masikio, inabidi usimame kwa miguu yako na uambie magonjwa yako, kweli ninajua ninagonjwa hiki na hiki na hiki, lakini nimesoma maandiko yanasema ya kwamba majeraha yake iliondoa magonjwa yangu yote. Kwako kuzungumza na yale magonjwa yaondoke katika mwili wako. Lile ni jambo la pili. Jambo la tatu, kajifanya maskini ili akutajirishe wewe. Sio mapenzi ya Mungu, sio mapenzi ya Mungu wewe kufa maskini. Kufa yako maskini ni tatizo ya ujuzi, ni tatizo ya ujuzi. Asema ukijua kweli, hiyo kweli itakufungua na mauti. Ukijua kweli, kweli itakufungua na magonjwa. Ukijua kweli, kweli itakufungua na umaskini. Tatizo ya umaskini wako ni ujuzi wako. Acha tusimame wima, reka twese tuvyaguruke na tumwambie Bwana, tubwire Imana maneno haya matatu nayahitaji maishani mwangu. Maneno haya matatu nayahitaji maishani mwangu. Nahitaji uzima wa milele, nahitaji uponyaji, nahitaji na utajiri. Tia mikono yako juu, umwambie Baba, nahitaji uzima wa milele. Nimekuamini, uzima uingie ndani yangu. Nimeamini neno lako, nimeamini neno lako, nimeamini neno lako. Majeraha yako yameondoa magonjwa, kila aina ya magonjwa katika mwili huyu. Isikie neno hili, nasema kila aina ya magonjwa isikie neno hili na iondoke katika mwili huyu kwa uwezo wa jina la Yesu. Kwa majeraha yake Kristo tuliupokea uponyaji. Kwa majeraha yake Kristo tuliupokea uponyaji. Naondoa magonjwa ndani yako, naondoa magonjwa ndani yako, naondoa magonjwa ndani yako kwa jina la Yesu. Ninaondoa magonjwa ndani yako, naondoa magonjwa ndani yako, inayokuwa magonjwa kawaida, inayokuwa magonjwa ya mapepo, anomali yote ndani yako ninaiondoa kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Magonjwa yaondoke, magonjwa yaondoke kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Majeraha ya Yesu, ifanye kazi, ifanye kazi katika mwili huyu, katika mwili huyu. Pokea uponyaji, wakire gukira, wakire gukira, wakire gukira kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Aina yote ya umaskini, ukene bwose, ubwoko bwose isipate nafasi katika maisha yako, iondoke katika maisha yako, iondoke katika maisha yako kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. Mungu afungue akili yako, Mungu afungue akili yako, na usiitwe maskini tena. Mungu afungue akili yako, usiitwe maskini tena, na uwe tajiri. Tumshangilie Bwana kwa makofi na vigelegele. Tumshangilie Bwana kwa makofi na vigelegele. Tumshangilie Bwana kwa makofi na vigelegele. Nimemwona Bwana amekuponya, nimemwona Bwana amekuponya, nimemwona Bwana amekuponya. Ninasema Bwana amekuponya, ninasema Kristo amekuponya, ninasema majeraha yake ameponya. Pokea muujiza huo, pokea muujiza huo kwa jina la Yesu Kristo. Pokea muujiza huo, pokea muujiza huo, pokea muujiza huo. Yesu amekuponya, Yesu amekuponya, Yesu amekwisha, yote amekwisha, amesema yote amekwisha, amesema yote amekwisha.